Siyabingelela bonke abangcwele. Umaqulethe ukhulumayo ngoba amaphumulo yendawo lavela khona uSinyaka Loduka uNdabezitha. Namthenga ngilele ey'nsukwini ngibona ngisekhathini elikhulu ngikhula endlela manje ngiyabona lelo phakathi lelo hlathi kukhona umkhulu ophakathi ohleli khona senendawo yakhe nje ayivulayo hleli khona le ndawo sekuyindawo yakhe nje ulengiselana namabhayi lo mkhulu lena insho imponde emlaleni ziyimpempe yonke into nje yokunyanga fakile nasedlaleni basakhuluma izwi phezulu lithi khuluma la ingane yakho isifikile khuluma ukuthi wenzani bese uyakhuleka wenza into zakhe uyathaka nje khona namabhodlela yonke into eceleni kwakhe uyaxova nithi uyahlanganisa uyafaka emabhodleleni ubeka lapha uyehla uyenyuka ngafuna ukhuluma azagcina sekhuluma athi usufikile mntanami athi wakhumbula ngonyaka omunye unyaka sekunesikhathi angisakhumbula ukuthi uhlasini kokunini athi uyakhumbula ushambe fika kwena esihamba uye eJudiya ngivuma ukuthi ngiyakhumbula kodwa bengasazi sengiyakhumbula ngiyobusushu athi ushambe wathi hambe eJudiya uyembonile emhlanganweni khona isukusosakhe akubekela sona kodwa wena uhambanga athi lokuyilona suku ushembe yongikhipha ngalo lana ngikhona athi wangikhipha ushembe kodwa esengiyakeli ihlahla ngiyakulona ngenxa yokuthi wena ungekho asethi sengiqalile buka ngithi iminyaka mingakanani ngihlelela ihlahla engihlela kulona asethi ngibuza ukuthi wenzani athi ayi mina icala lami likhulu kakhulu engalenzayo athi lelizwi elikhuluma phezulu lithi khuluma tshela ingane yakho konke ukuthi wenzani ngoba iziyona ezohamba yokuthathela icala abaseyasho ukuthi yena wayethwebula kunabantu abaningi abathwebula kusho kanjalo nje aqhubeke uyaqoqa into zakhe uyaqumba imithi uyabeka laphana uyahlanganisa uyobeka uyanalapha amabhayini akhe akhiphe okunye indawo nje njengesigodi indawo la esehlala khona athi ushambe wathi wabeka lana wathi ingane yakho ngilina ngiyofika bese uyahamba ngiyokuthathela icala kulungile hlala kalini okusho ukuthi sekugcinile emva kalokho sengiyabona ngisethembekile ngiphakathi ethembekile uyaqhamuka lo mkhulu kunaney'mpondo ufakile aney'mpondo ekhaya uyaqhamuka lo mkhulu uyagudla ngaphandle athi uthe ushembe angizobheka ingane yami ikhona la emhlanganweni athi njalo ngiyafika ngibheke ngakuboni ngisegcine sengihamba uyagudla ngaphandle angene ethembekile athi namhlanje ngiyajabula ushembe sezangikhumbula waseyakhipha ukuthi izake uzongibona la ngihlala khona athi uyabona uma ngasekukhombise la bantu engabathwebula ukuthi banjani ngeke uzulungu washayela phansi athi uzokukhombisa yedwa bese yaqhamuka-ke lo yedwa aqhamuka overall akubonakala nanokuthi umuntu ubona nje ngoba ehamba enekhanda enakhona ukuthi ayi umuntu endayiyona sekangisho angaze ngibone into enje umuntu khona kodwa nje akuyena umuntu unanomqondo ukuthi uyakuwumqondo awukho uyaqhamukile ngizani nanoplastiki emzimbeni uthi ya umye wabonke la ngabathwebulayo uthi baningi uthi kodwa ngeke uzuze ubabone uthi kodwa mina lokho engikwenzayo uyashemba uthi uzongithethela icala kodwa mina lokho engikwenzayo ayanankinga nakho ngisenankinga mina abantu engadabukelayo nje ilaba ngoba mina ngukhokho kuqala la bonke laba bahamba emva emva kwami bonke bayangandawo bahlala kuyo le ndawo engihleli kuyona sengidabukela bona njengoba ngithi nje ngiyacela-ke athi lo alikhulume lelizwi lithi khuluma ukuthi ufuna kusize kanjani akhuluma athi mntanami ngicela ungithathele imbuzi ungiyele naye ekhala umphefumulo uyofika lapho yilapho kwafuna ungithathela khona icala athi uyothola imbuzi nenkomo kodwa inkomo kulungile ungayithengi uma usuthola imbuzi nje ungithathele icala amandla zola sengibanawo ngizokunikeza amandla ukuthi uthenge inkomo athi ngalelo langa-ke uma umuntu uyathola leyo mbuzi ukulobe sengithethelelake nalaba futhi inkomo iyobe uNkulunkulu esedeza laba akuyibona ngangibathwebula asebathatha esebahambisa endaweni efanele baye khona kodwa cha mina ngokwami hhayi anginankinga nala ngihleli khona futhi anginankinga nomsebenzi engiwenzayo noma ngaleso sikhathi futhi ngikhuluma naye ebeqhubeka enza beqhubeka engayekile kugcine ngithuka-ke leso sibulalisi emva kwaneso bengila ekhaya ngisebenza ngolunye usuku lekhala umphefumulo ukhuluma izwi phezulu lithi mntanami uhambe yosigeza kade sangcono bese ngivela ngisonga ngathona sasikhathi mekhona isibonelo ngisebenza vele ekhaya
bese ngiyasola isikhathi ngihamba lapha emfuleni ngiyobena lapha emfuleni sesebusuku sengene ngawo lolo suku sengiyabona lapha sigcina khona ibridge ezansi kuney'nsimbi njengoba sizokhanda ibridge ezinde eshonile phansi bayakhuphuka ngazo iy'nsimbi bakhuphuka baningi balandelana bese ngibona ubaba uMshumayeli Majiya uphasi nendawo uyabamukela uyabadonsa bakhuphule bakhiphela phezulu mina bese ngibamukela bakhiphela ngaphandle phaka manje ngisenza lo msebenzi ephumile seyinqaba usuku sisenizwini. Ngiyababingelela bangcwele. Igama lami nguSayisiwe Ngwakhuzwayo ngisuka eShowe. Kumlungu Sayisiwe. Ngisuka eShowe inkosi ngavela kuMzimela angazi manje sekuba ngibe nesibonakaliso uJanuwari kuzongena uMdedele ngeyi-31 after ukukhuleka kuzoba i-1 kwafika isalukazi sathi angihambe ekhaya lomphefumulo ngavuka mina ngangeze ekhaya lomphefumulo ngawungenisa uMdedele kodwa mase ngithola sengizwa labantu bekhuluma bayasho ukuthi before uyongenisa uMdedele kusuke kumele uze ekhaya lomphefumulo. Kuthena makuhamba isikhathi lo ngiza ngizosebenza ngaba nesibonakaliso because ngikhuliswa umndeni ongewona wami kodwa bese bengithathe njengomndeni wami kwafika isalukazi sakhona because nganginenkinga banginika ingane ngakhulela isikhathi eside ngaze ngano-20 months ayibonakali esiswini ngalokhu ngaya enkosini nganikela base bahamba isikhathi ngale yadleka babeshoke basiyedliwe yindiki igobonga isikiphithwa abantu abangasekho ngase-ke ngiba nesibonakaliso kungathi hleli sibathathu siyintethelelo kodwa kulaba abanye bekhuluma lokho ngathi ukhuluma kahle mefika kumina ngathi ngifake uMnazaretha nenansuku okangicala ukuthi ngangifake inansuka neduku kodwa uMnazaretha kunegazi ngase ngithuzwa yilokho ngeza ngazonikela wayesethi lo gogo wase kungathi uphumela ngaphandle la akhona kunezindlu ezimhlophe ngathi la ekhaya lomphefumulo bese kuqhamuka ubaba ongwakaNgcobo uNgcobo yila lo mfana engangimkhulelele kuqhamuke lo baba ufuna ukumisa lo gogo bese yamphebeza lo gogo bese yisuka wena Ngcobo niney'lwane nina bese ngiza la bashoka ukuthi kumele ukuthi ngenza labelethisi kuthe amakhamba isikhathi ngiza nase ngaba nesibonakaliso kubeka impuphu ngaphambi kwekhala lomphefumulo inyala mangena ngangena ngase ngiyoyithatha kanti kunentethelelo engapha umama lo mama ubukeke ediniwe mangithi ngiyasondela ngiyayithatha athi ayi ungayithathi leyo mpuphu kaMasibanibani ngaqaleka kodwa mahamba isikhathi ngabona ukuthi mhlawumbe ukuthi bengithi mangithola impuphu sengihamba ngibuye ukuyosebenza mangithola i-12.5 bese ngiyayishintsha mina nginqena ukuphatha ngithi yasinda ngithi ngicela i-10 sekuze kwakathathu ngenza kanjalo mangithola i-12.5 bese ithathe isibusiso sakho ngiyishintshe mina ngithathe i-10 kuhamba isikhathi eside ngingasayitholi impuphu njalo nangizile ngize ngisebenze kodwa ngingatholi lutho ngase ngiyakhuleka ekhaya ngathi ngiyacela ukuthi makukhona engakwenza okubi kulo muzi engcwele ekhaya lomphefumulo ngicela imindeni ngithethelele noShemba ngithethelele ngithe mangifika ngaphinde ngakhuleka ngizokwenza uvukanathi ngathi ngicela uShemba ngithethelele makhona la ngenzi kahle khona ngalelo suku lelo-ke yaphuma ngempela impuphu ngakwazi ukuyithola kuthe makuhamba isikhathi futhi nganesibonakaliso lento esiyenzayo masiyintethelele ukuthi masithwele iduku silithwale kusukela phakathi nendawo konke nakuvela iy'nwele ngase ngiqondisa intethelelo la ngaphambili iy'nwele ngase ayisekho sidalo sekunolayini nje bathe kuphela izwi alishongo ukuthi kungani le ntethelelo isikanje ngiyacela ukuthi uNkulunkulu asenze uShemba ukuthi senze ngendlela okuyiyo. Ngosibusisa. Amen. Kuma ngicela ukubingelela kubazalwane. Amen.
kusho ukuthi la ngithunyiwe ekhaya mina nguTeko wakaShengwa eNqophelangasi. Ngithunyiwe ekhaya ngihamba nendodakazi yami kusho ukuthi eboniswayo ebusumabe ilele. Ibuya aboniswa ukuqala ukuthi kufanele ukuthi izizokhona la ngiliso. Kusho ukuthi lokhu iboniswa nje izinto bengingayinaki izinto eboniswa zona ngoba iboniswa izinto zenzeke nje ngempela iboniswa izinto zenzeke kanjani kodwa manje ngithe mase ngibona ngathi hayi ake ngiyibhekisise lento ngase yasiyaphupha ukuthi icela ukuthi bacelile omkhulu bafikile kuyena omkhulu abashona okhokho baxabana balwa usho ukuthi umuntu wayephatha ikhali umuntu wayephatha ikhwama imithi wabulala omunye manje bekuthiwa asosholeza simbekise phansi ikhwama lezi kade yayiphatha omkhulu ufikile ezocela ukuthi abekele phansi ikhwama ngase ngithi mina ake ngiphelezele wasicela ukuthi ngiphelezele size la sizoletha imbuzi yokuthi simcelele uxolo kubona konke umuntu ekade kwenza okwazi ukulala nomfowabo lapho uthakatha. Ngiyabonga. Ngibingelele abazalwane bonke. Lo khulumayo nani umuzi ochithwayo Hlongwane usuka eManganeni inkosi uHlongwane. Ngimina kuusuku olukhulu namhlanje ngeke ngazama ukusondela phambili khona-ke bekunzima kudinga ukuthi ube nesibindi uyisondele ngaphambili. Hlongwane khulumela phezulu baba. Namhlanje usuku olukhulu kimi ngoba engangithunywe kona ngikhonile ukuthi ngiphumelele namhlanje. Kufike amakhehla akithi kaHlongwane Kuluma Moka no te cae consent. Lo manera per chef moka. Caballero. Oh la Zulu. Oh la ba. amthuma Mawuphakamisizwe ekuzukayo lo lekufike lesiphuthana. Memeza kakhulu khona ukuphindisa isiphuthana. amthuma athumizela Lamakhehla kina thumela ivanga usubayivanga nendoda. Qina mo indoda. atangwathe ntathele atangwathe ukuthi Wendoda. Labantu abakuthumanga babathumanga ivanga. Qina mo indoda. Don'tsu moya. 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 Ngifikile namhlanje yonthelo nomama notadewethu endifoi Enzani umakhehla wahlambulukele indoda enzani umakhehla kini cha acela ukuthi sizogeza ngakamasho ngilele ebusuku awazi ukuthi enzani asho ngicela intethelelo acela ukuthi ngizowageza la kamasho ubonqina phela ndoda ngoba kuningi abasazokutshela bona mawutetema bazokhuluma nawe hayi futhi phela ngithande cha usuba ikwala Pengalizekuhleka manje usuba ikwala bazokutshela kanjani amaqiniso mhlawumbe amaqala amacala abasinda kakhulu ufuna uwahlambuluke uNkulunkulu
manje mawukhala azokutshela kanjani qina ndoda ubazokuyeka bese sithi sothuma leyangane encane ukona uyadedela khuluma kona amacala akawawo sengijuthi-ke ngiyacela ukuthi ushembe akhumbule inkosi kubusise baba usewakhumbulile ubusufikile inkosi kubusise yabo mama Ngiyakhetha inkosi uMnyanzi Wezulu. Igama lami nguMntantala Ngwaqibisa inkosi uPhumezo Stengindleleni. Manazaretha ngisuka eStenga, inkosi noGumede eMndleleni. Yokugcina lokho mama. Ufike wami leli khaya ngafika inkosi sazogeza umphefumulo. Ngase ngiyahamba isikhathi eside ngithe ngilele ebusuku ngabona engathi size enkonzweni kodwa endlini emhlophe. Ngifike sengifika lesi segcwele ngemuva. Ngihambe ngigudla indawo isisele phambili ngakhona encane. Ngifike ngihlale ngibheke phansi ngishawa uvalo ngoba segcwele kakhulu kule ndlu emhlophe. Mangifika phambili ngithi ngiyahlala ngizwa umuntu ehleka. Ethi kunenkulu namhlanje ndanto mase ngiphakamisa amehlo ngiyambheka inkosi uMnyanzi Wezulu. Iqhubeka inkonzo kule ndlu abantu bakhona abahleli bamisa amadolo kanje ngendlela indawo yayingekho ngayo. Iqhubeka inkonzo ebese iyaphuma basale bonke labantu ebese uma ngaphakathi angibambe ngesandla angikhiphe ngaphandle sesiphuma thina sibashiya ngaphakathi. Ngabe sengizwa ngeza le ndlu mangifika la ekhaya mphefumulweni ngathi wasebenza. Ngathi yona le ndlu uthi yona yenzeni ngithi yona le ngiyibona ebusuku bengiyona le nkosi ngaphakathi. Ngifike ngisebenza naNazaretha emveni kokusebenza ngisema ngigodwa ngifike ngilale endlini. Ngase ngibona ingubo ezintathu eziphansi lapha emfuleni engakade ngisebenza khona. Athi umuntu kimi uyayibona lezi ngubo ngithi yebo. Athi njengoba zinodaka nje ebekade zigqoka abantu bakini besesodakeni sebehlambulukile manje. Emveni kwalokho ngibona kubuyinkasuthi le bipheka khona ubhuti lo ngazi ukubantu besukabhashi. Uphethe ugqoko lenyama eyosiwe uhambe epha ngesandla bamukelise esandla bamukelise engathi mina nalabo mama sithele duze kwendlu lapha eceleni. Uma sithele lapha bamukelisa abeqe labo mama bahleli nami. Ngithi ngizibuza hawu ubeqala ngoba bayakhangeza. Likhuluma izwi lemva kwami emhlombe lithi uzobamukelisa kanjani ukumaya ungakazi ukunikele. Thina sifuna inyama thina ngihamba naNazaretha ngayethenga 500 ngabe ngayinikeza uShumayeli babumajiye wathi ngamtshela ngathi baba njengoba nginikela ngenyama ingoba isendeni yami yona icela inyama wathi inkosi ibusise. Ngahamba naNazaretha ngaphinde ngabuya ngazosabatha la ekhaya ngazumeka ekuseni usahlatshelela nje ufuna umthandazo wesabatha. Ngabe sengibona engazathi inhlasuthi bingidonsa ngengali ngikhipha ngaphansi asambeni kuyombona ngakade ngiqeda unikela umnikelo wabantwana laba abathuthe asambeni kuyombona ingihamba ngidonsa kabuhlungu ngesandla masitshela le ndawo ngathi igaraji inamalayisi abhulatasi kanje uyadansa umuntu awethu umuntu kodwa agqokile nhlobo siyafana yonke into mina naye ngathi samawele. Emveni kwalokho zibatha simlungisele izinto zakhe ekhaya. Njengamanje njengoba ngifikile la ngafika ngasebenza. Emveni kokusebenza kwami ngithema ngithi ngiyalala ebusuku. Ngazibona ngigqoka uNazaretha ngingena. Sengiyela phambi kwesundu kwaqhamuka intombi yenteselelo lapha sumangqondo. Yaqhamuka ishesha lapha ngasethangini. Yathi wena mntwana ngathi mina yebo. Esena ngithuniwe usuba ngicela ukuphuthuma uyophuma halela sangohlangabeza nabo abantu lapha naphesha kwebridge. Mangithi ngiyaqhamuka inhlansuthi igqoka uNazaretha yonke. Bangolayini baningi. Bahlangana nje usuku namangeni esumdedele kodwa manje bathola plastic abamnyama emakhanda. Ngase ngiyaphaphama lapho noma ngithi ngiyafika la ngifike ngitshela uShumayeli esinkosi kubusise bekumndeni yakini bekuthiwa ihlangabeza. Ngosisele izwi.